guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. Estrada you guys know you can call me AJ for short. That feels good. So hi guys, it's been a while since I made a video. Yeah, it's been 1 year. Ayaw kayo focus on mga pimples. Let's get started with reading assumptions. I have here my brother. Nasa sa behind the scene no kay behind the scene mo siya. Ako rin channel. Siya ang magbasa sa mga comments sa mga inyong mga assumptions sa ako. And I'll try to take it all in if tinod ba or dili. And i-wish natin mga SPG. Tapos dako naman di ako mangundo. Siguro no, mag-rate. Okay na siguro na siya makabasa ng SPG. First, from Wanda May ay, grabe, Beng, ha? Pila ko, Kuya Walwalera mong Merry Christian Day. Kunsa? Kunsa? Pila ko, Kuya Walwalera mong Merry Christmas. Dili good. I slide. Second, kinakain ka ng plates mo. Kinakain ka ng plates. Yeah! Actually, that assumption is right. Nalunod na may plates. So, for those na wala kabalo, I'm taking up architecture sa isang school dito sa Davao. As usual, if archi ka, malunod yung kag-plate. Laban lang tanong! Angeli looks. Huh? Magaling. Angeli. Sino si Angeli? Angeli looks? Angeli. Hi. Magaling sumayaw at kumanta. Ah, Love wow. Hindi naman masyado. Joke lang. Actually, dili ko how. Ay, kabalo lang, pero dili ko how. No, try doon na to. Joke lang pa. Next one. Dean's Lister sa school. I hope. Just go. Wala, guys, actually, karong college is, I'm having a hard time coping up with everything. Actually, dito ko Dean's Lister. Sorry. Kisa to naging From Jean Leopoldo. Jean Leopoldo. Thank you kay mo tayong gyasyon pero actually dili. Kay wala ko kaabot sa QPI so dapat 3.4 lang dapat tapos ako kay 3.28 so sad life. Next is from Angel Can. Obsessed kay Angel Can. Bagano naong gel no? So amigo ra din ako to so yeah. Next. I assume you and Krisha had no time to take some vids because you're in college na plus different school pa talaga. Yeah, who's that one? From Robbie Resurrection. Huh? Robbie Resurrection? Sean. Familiar, pero yeah, wala kaming time para makapag-video ulit. So, hi Krish! It's time for a new video! You're busy with contempo. So yeah, that's an inside joke actually. So ako lang makatawa. Ano mo na kubo? So may umabol pa from Cindy Torres. OMG Alan, I assume na pabetra gihapon ka. Next is, tapos magpahapak lang gihapon ka. Musayaw pa ba ka? Di ko pa bet! Diba? Wow! Di ko pa bet. Tapos nagapapakyapot ko, siguro. Musayaw pa ba ko? Amot lang, dili. Ayaw siyang sayaw sa balay. Sa balay lang. Tae. Balay lang. Balay Tae. Curious Cat. So sa Curious Cat na po daw. Sorry sa mga wala na mention. Ampot lang sa umangundo kasi siya may nag-ingon no. So ampot lang. Curious Cat. First. Maldito. Maldito ko. Yeah, as light. Yes. Yeah. Oh, maldito ko. Maldito pero Maldito yung Joe. Tama ka. O diba si katawa mangod kay tinuod daw. Bakla. I'm used to that. Actually, kanila yun ko no, I tend to be happy sometimes. Happy lang to no! Tita magsadsad. Archi-related. Assumption na why am I busy? Oh yeah, archi-related. I'm trying to make time pero dili na ko siya memo kay grammar ko. Next is, it's because you are a dancer naman sa PE.
Kisa na. Ate Brenda. Visit. Naningkamot mo yung migpigod. Sobrang galing gumawa ng play. Nope. Kisa na. Jean Leopoldo. Jean. Hi, Jean Leopoldo. Leopoldo? Leopoldo. Yeah. Leopoldo. Actually, dili. You know, na di ko maka-A sa mga major subjects. I'm trying my not so best, pero di ko maka-A. Actually, dili ko out bagi mong plates. Hindi pa ako mga ano. Yeah. So, let's try to answer some questions, guys. So, it's a very short vid. Kay, it's just a comeback vid. Dapat bongga, di ba? Kaya comeback, pero let's just tone down a bit and let's get there slowly. Go. Love ni mo ang contempo, then parenthesis, og ang teacher. Basta, oy, natama gano'n na contempo, Diyos ko, Lord. Next is, pila budget ni mo for taxis. Isa na, si J-Lord na, no? Ako nag-taxi, guys. Actually, nag-taxi lang sa mga classmates if ever mag-atomic mall. Kaya malang barato lang mo, no? So, 50 pesos. So, I don't need to explain myself. Asa mas lisod, mabuhat as an archi, student matulog question mark, or mukha. Unsa? Oo, kasabot din mo. Asa mas lisod, mabuhat as an archi, matulog, or Archi? mukhaon. Matulog or mukaon? Mas lisod? Mas lisod ang matulog, actually. Actually, dali lang mukaon. Pwede yung mukaon ka po nag-plates, pero yeah, mas lisod ang magtulog. Next is, do you have a time para sa imong love life? Wala. O siya na wala siya na. Love life. Still single. And I'm available, so you can DM me right after this. Right after you watch this video. DM me, AJX Estrada na to. AJX Estrada sa Twitter. Yeah. No. Twitter. Gali. Sa Twitter na mga comments. Wala. Kasi di mo kadagan na to. Kasi Ano hindi naman? nakabutang. Nagbabalik, oh. Mura din. Ay, kan. That's a very short video, guys. Kaya, you know, I'm so excited to get back sa ani. Abot lang. Nanang sa akong mood na mag-video usab. Kaya, umana! Yes, it's summer! Summer na, guys! Gusto na ako mag-unwind through all of this. If you have some recommendations on what video I'll be making this summer, then you may comment down below. That's it, guys. That's the end of the video. I hope you you like it. If you like it, give it a massive thumbs up. And subscribe down below because I'll be making more videos this summer. And I cannot promise you na tuloy-tuloy ang akong pag-make of video. Pero from time to time, I'll post one if I can. Yeah, karon summer. Let me end my vlog. Let me end my video with my quotable quote. Be you, be amazing. See you in the next video. Bye, guys. Bye. Yawa.